Vsak je svoje sreče kovač. Dobrodošli v kovnici sreče in zdravja, klepet ob kavi. Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni. Se je tudi vam že kdaj zgodilo, da ste dobili diagnozo pri zdravniku, pa težave kar ne pojenjajo? Morda včasih celo podvomite, ali je res pravi korak zame, da grem na neko operacijo ali ne. Je pri nas sploh v navadi, da prosimo še za drugo mnenje? O tem se bom danes pogovarjala z našim gostom, magistrom fizioterapije, gospodom Bernardom Nikšičem iz centra NADO. Lepo pozdravljeni, večkrat ste že bili pri vas, zdaj pa k zelo pomembni temi. Ali smo sploh vajeni, da si sploh vzamemo pravico, da morda na trenutke pa vendarle prosimo za drugo mnenje? Kakšne so vaše izkušnje? Evo, prvo pozdravljam vas i vaše Dobrodošli še enkrat. Što se tiče drugog mišljenja, dakle, sad radim već tu od ljetos i moram reći da vidim dosta i promašaja u dijagnozama. Zašto se to često dešava? Zato što su vaš sustav zdravstveni, kao i kod nas u Hrvatskoj, jako opterećen i liječnik mora naprosto napraviti jako puno pregleda u jako kratkom vremenu. I kad se tako radi, onda se naravno dešavaju previdi. I onda se sve, da kažem, pacijent to prihvati zdravo za gotovo, to je ta dijagnoza, to je tako, i onda krene na tretmane. Ovdje sad kod nas kad dođu sada u NADO centar, obično dođu osobe koje su prošle i sve tretmane, i toplice, i fizikalne, i doktore, i sve to skupa, a recimo nisu riješili neki problem vezan, mi govorimo uvijek o kralježnici i nešto u lokomotornog sustava. I onda dođu kod nas, onda ja nažalost vidim često da su dijagnoze promašene i zato i nije bio rezultat, jer je, na primjer, evo i sad je, jutros, ne znam, došla je gospođa, nju boli ruka tu sve, jer je ona pala. I rade se tretmani njoj na ruci, ultrazvuk, struje, sve to sa rukom, znate. I kaže, ništa to ne pomaže, ništa ne vredi i tako dalje, a nitko nije ni pogledao uopće, na primjer, vratnu kralježnicu, nitko nije preporučio slikanje, a često se prilikom pada u stvari desi povreda u disku i pritisak na živac. Živac ide brahijalni, jedna grana ide niz ruku i žena ima tamo uzrok, a tretiraš joj ruku, znači potpuno promašeno. Jedna je bila gospođa, ne znam, na Soči 6 mjeseci. 6 mjeseci njoj tretiraju musculus piriformis, to je jedan mišić tu koji ide sa ove križne kosti tu prema zdjelici i otroha, veže se za natkoljeničnu kost, ajde tako. I se tretiraju 6 mjeseci. Žena ima čisti lumbago i bol živca koji ide ispod. Sad uzrok, dakle, se mora rješavati u ledvenom, lumbalnom dijelu, a ne u piriformis mišić je najjednostavnije riješiti tako, jer i on zna od, recimo, kod ischiasa lumbaga, gdje dolazi do bola, prenosi se spazam na mišić, pa onda zna dodatno mišić stiskati, na primjer, ischiadični živac koji ispod njega prolazi. I onda se mora naravno tretirati i taj mišić. Ali kad se riješi uzrok i riješi se bol u ovome, taj stisak mišića se riješi u jednoj tretmanu. Znači tu nema problema. Znači 6 mjeseci ide osoba to. Isto tako puno vidimo, ali to je inače malo ovako da kažemo, ne riješi problem za klasičnu ovu medicinu, a to su recimo vrtoglavice cervikogene. Pričamo o cervikogenim vrtoglavicama. Dakle, koje imaju svoj uzrok u vratnoj kralježnici. Opet, šta je tu problem? Problem je što edukacija, opet, liječnika, ortopeda, fizijatara je premala što se tiče manualnih tehnika da bi istestirali, na primjer, vratnu kralježnicu. I to ne radi nitko. A problem najveći je upravo pritisak tu, mi ovaj zglob zovemo atlanto-okcipitalni ili spoj između, to je spoj između zatiljka, glave i prvog vratnog kralješka atlasa. Prva 3 kralješka imaju živce koji
se spajaju i idu naravno prema leđnoj moždini i spajaju se sa srednjim uhom gdje je naš centar za ravnotežu. Kad je tu mišići, kad su u spazmu i blokirano, izazivaju te pritiske koji izazivaju vrtoglavicu. Od I čega? sad? Od kod pridejo ti pritiski? Od Pa zato što je stresa? recimo nagnuta glava. Aha. Jer čovjek ima, evo, pričali smo u prošloj emisiji o skoliozi. Recimo ima skoliozu, nepravilno stoji glava, mišići ako je nagnut, da kažemo, u desnu stranu, vidi se da ima rame niže, nagnut je, onda su opterećeni s lijeve strane mišići. Često su oni u spazmu jer glava bi trebala stajati ravno i mišići bi trebali biti relaksiraniji. Kad je to nagnuto, znači da su opterećeni s jedne strane. Tu dolazi onda do blokade mišića, do okoštavanja unkartroza, polako do pritiska na diskove, do degenerativnih promjena. To sve ide godinama, ne ide preko noći. Jel? S tim da može i preko noći, ukoliko, na primjer, osoba uznojena, nahladi se, puhne vjetar, dođe do spazma, čovjek padne, to smo imali ne znam koliko puta, znači čovjek se sruši na ulici. I onda šta? Hitna, infuzije, pregledavanja, sve, nitkoga, apsolutno nitko uopće ne pogleda i ne popipa to. Apsolutno nitko. Tako kod nas dođu, recimo kad smo se sad uhvatili vrtoglavica, dođu nam bar s ovakvim štosom nalaza od ortopeda, otorinolaringologa, snimanje srednjog uha, snimanje vertebralnih arterija, bazilarnog sliva, reumatologa, snimaj glavu, znači i kažu i sad je štos, sve u redu. Onda kaže, ma to vam je psiha, to vam je stres, to vam je, ne znam, takve neke priče. Pogledaš blokiran mišić koji se par puta istegne i problem riješen. Torej, rekli ste... Nije uvijek tako jednostavno. Aha, ako su degenerativne promjene velike, ako je to dugo godina, onda se ne može baš za 5 minuta rješavati, onda se mora malo, da ne kažem, malo mučiti. I vrlo, vrlo rijetko je da se ne uspije riješiti, ako ne znam, kroz nekih 10-ak tretmana. Rijetko, desi se, ali rijetko. Jer možda je ipak neki uzrok drugi. Kažem, jedno 20% postoji drugih nekih bolesti koje utiču na izazivanje vrtoglavice. Ali mi pričamo sad u ovom slučaju o cervikugenim koji su najčešće, a koje nitko u klasičnoj medicini ne registrira, ne palpira. To je općeniti problem, što ja kažem. Dakle, sad jako malo doktori skidaju osobu do pasa, pregledavaju njegovu statiku, nema se za to ni vremena. Ja mislim da će u ovim prilozima biti malo nekih tako malo detalja iz mog pregleda. Dakle, moj pregled traje barem sat vremena. Ja ne mogu ranije, dok ja pogledam njegove magnetsku, pogledam, ne znam, obično rengensku, njega slušam, pregledam u stojećem položaju, u ležećem, iskombiniram ta dva položaja. Ja pogledam sve druge zglobove, jer nije čovjek samo, ne znam, ima problem u vratnoj kralježnici, dobro. A na kraju ispadne da mu je, ne znam, kraća noga. Kraća noga mu je izazvala nagib zdjelice. Nagib zdjelice je izazvalo kompenzaciju koja se odražava na vratu. Znači, dok mu ne podmetnete pod nogu, ne izravnirate, ovo ne možete riješiti ono. A vi odete kod liječnika, on je koncentriran na problem, ne znam, boli me tu i on se uhvate i se svi pijani plota samo posljedice. Znači, niko uopće ne gleda čovjeka, ni njegovu strukturu, zašto? Pa nema se ni vremena, da budemo objektivni. Jer ja mogu na dan pogledati 6-7 pacijenata, a oni 50. Znači, sad o tome pričamo. Vjerovatno bi oni radili kao ja sat vremena pregled, ali nema njihov sistem zdravstveni kao i naš tamo. To ne dozvoljava praktički, jer se mora napraviti puno, morate napraviti svoj broj i tako dalje, da budete efikasni, jer je sve postalo biznis. Dakle, kod nas kad dođe, ili kod mene osobno na pregled, dakle, ja uzem si vremena, saslušam, vidimo, sve pregledamo i napravimo, kako bi rekli, ratni plan kako neki problem riješiti, ako ga možemo ili znamo riješiti. Torej, če pridemo od zdravnika z diagnozo, z nasvetom, s terapijo, pa je vse v redu, potem težav ni. Smiselno je priti pa vendarle po drugo mnenje, če
težave ne izvenijo, je tako? Pa nama dođu i često dakle, osobe koje imaju zakazan operativni zahvat, na primjer diskus herniju, prolaps, protruzije, to su različiti stupnjevi oštećenja hrskavičnog diska. Sad ne želi se svako operirati, ovdje sam vidio da dosta olako se ide u operativne zahvate i kad nema čak neuroloških ispada, što mislim, za operativni zahvat je kad dođe do neuroloških ispada, dakle neka pareza pereoneusa, spalo je stopalo, došlo je do, ne znam, otkazivanja nogu, mokraće i tako dalje, tih nekih funkcija, pa onda zaista se mora razmišljati. Iako smo u akutnoj fazi kod pareze peroneusa i tu imali rezultate, dakle i tu se čak i izbjegla operacija, ali ne volimo to reći jer nije to pravilo, da se razumijemo općenito kad su neurološki ispadi, treba se razmišljati o operativnom zahvatu. Ali ja sam vidio da su puno ljudi došlo nama koji imaju tegobe, operirani su, a nisu imali baš neke velike i prevelike ispade neurološke, tako da mislim da smo i mi tu korisni da se, da kažem, stavimo kao klin između običnih terapija i operativnog zahvata i da probamo gro ljudi, kao što to i u Hrvatskoj radimo, da izvučemo sa operativnog zahvata. Tako da, recimo, nama sad puno šalju čak iz bolnica, znači sa Rebra, iz Dubrave, u Zagrebu, neurokirurzi nam šalju i kaže odite u NADO centar, probajte kako misli da ima šanse i ne idu tako u operaciju. Mislim da ćemo doći vrlo brzo, jer sam dosta već i u kontaktu s vašim neurokirurzima, ortopedima i tako dalje, kojima je dekompresijska metoda prilično nepoznata i sad oni naši, da kažem, i slušaju i prate i vidim pomalo pošalju pacijente da nas malo osluhnu i vide jel mi to samo nešto pričamo ili stvarno ima u toj priči nešto. Međutim, za sad smo vrlo zadovoljni sa rezultatima, sa onim vidim koliko ljudi već preporučuju druge da dođu, upravo drugo mišljenje, jer čovjek želi pričati s nekim, razumijete? Liječnik u klasičnoj medicini nema vremena pričati jer ima puno birokracije, pisanja, puno je hodnik vani pacijenata, razumijete? Ne stigne ni ispričati. Vidim kad dođu kod mene, oni odmah, nisu ni sjeli, pričaju, tako, stop. Imamo vreme, sve. Ja moram to sve zapisati. Moram vas znate, oni misle da će to biti 10 minuta i ne. Torej vzamete si čas. Tako je. Ja ostanem i 2 sata ako treba. Dok god meni nije jasno ili ne rasprtljam stvari. Ne gledam na sat, ali to je barem sat i pol često bude, jer mi dođu zaista s teškim dijagnozama i sa puno dijagnoza. Ja dok svaku tu ne složimo priču, ja ne odustajem. Najboljše je sodelovanje, da k vam napotijo pacijente oziroma vi napotite pacijenta nekam drugam, če je to potrebno. Zdaj imate nove prostore, je tako v Ljubljani, kako ste zadovoljni? Pa bili smo prvo u medicinskom centru Ljubljana, malo nam je tamo bilo tjesno, sada smo svoje prostore u Zaloškoj cesti 167, onako jako su lijepi, simpatični. Moja je za preglede velika prostorija, što meni treba mjesta i tako dalje. I tu smo jako zadovoljni i lako se priđe do nas i ispred je parkiranje i nije gužva, tako da s te strane smo zadovoljni. Uveli smo još i nove tretmane, jednom drugi put ćemo i ne znam da će se u prilozima pokazati. Znači imamo i mišku s kojim se ide po kralježnici i može se onda istestirati pokretljivost od nivoa torakalni prvi prsni do sakralnog prvog, se može istestirati lijevo, desno, napred, natrag, sva pokretljivost u svakom ovom zglobu. Što je nama interesantno, da kad čovjek ima određenih blokada, pa mi napravimo neke terapije, da vidimo razliku, da se preporuče koji dio treba možda istezati, vježbati, pa je onda to korisno za isto jedan dodatni dijagnostički pregled
To smo sad od prije prošli mjesec isto tako uveli. A i imamo ovo sve drugo kompletno. Znači nismo samo, imamo mi sve za fizikalnu, dakle od svih elektroterapija, udarnog vala, robotizirani laser, ja mislim da je jedini sad u Sloveniji, sve se naštima, ta robotska glava to iskenira, jer to je ipak točnije nego kad sa rukom. Znači mi kinezi taping, vježbe, dakle sve kompletno mi imamo u nadocentru, ali smo prvenstveno orijentirani na lokomotorni sustav i na kralježnicu. In pri katerih vse še težavah, da malo spomniva naše gledalce, lahko pomaga vaš center? Mi smo koncentrirani prvenstveno, kao što sam rekao, na probleme vezane uz kralježnicu, a od kralježnice, uzrok u kralježnici, odnosno u ovim diskovima kojima se premalo priča, inače premalo osvještava. Dakle, oni izazivaju najčešće, ako je u donjem dijelu, bolove u križima, u lumbago, lumboišialgije, isto tako ako je u gornjem dijelu, to mogu biti cervikalni sindromi, cervikobrahijalni, znači kad ide neka mravljincin iz ruke, bolovi, bolečine u prste, zatiljne glavobolje, to je sve odvratne. A i jedno 15% pacijenata imamo koji imaju i u srednjem torakalnom dijelu, pa se to onda zna širiti čak i prema prsima. Evo i tu imamo, tu jako puno često. Znači boli ga recimo tu, onda se pregledava srce, pluća, snimci, sve to skupa, niko praktično uopće istestirao da može biti interkostalna neuralgija, znači bol, to je upala živca koja ide između rebara i sve do ovdje i to otežava, ne znam, disanje, oštra probadajuća bol i onda svi misle, ako je s lijeve strane, srce sigurno. I onda se to pregledava. Troši novac, da ne kažem na čega, a uopće nije, dakle nije ni srce, ni pluća, nego kralježnica. Veliko je težav, lahko celo v kolenu, pa se izkaže, da je vzrok v hrbtenici. Je tako? Pa može nekada nastati bol zbog određenih kompenzacija. Vi, na primjer, imate tu bol, pa može doći do iskrivljenja, zato da se otvara ovaj prolaz za disk, koji je tu sad došao, a ne pripada, onda se mora napraviti mjesto i onda može dolaziti do određenih opterećenja, dakle koja su neprirodna za njegovo koljeno, pa da izaziva bol. Isto tako mogu neke neurološke stvari u vratnoj kralježnici i onaj famozni atlas može izazivati neke pritiske koji se produciraju bol negdje u tijelu. Može, ali ne toliko kako to uglavnom pričaju o tom atlasu, dakle on može izazivati probleme naravno, ali ne u takvom opsegu i mjeri i ne znam, namestiš atlas pa se isprave skoliozu i takve stvari su strukturalne skolioze više nego smiješne. V Sloveniji se vse bolj uspešno in učinkovito soočamo in rešujemo težave s čakalnimi vrstami. Kako je pri vas? Koliko časa čakaš, da prideš lahko po drugo mnenje na pregled? V nujnih primerih morda vzamete človeka hitro? Pa mislim, to je u tjedan, dva najkasnije, znači zato što dosta imam pregleda i evo sad i 2 dana budem i tako dalje. Tako da ne čeka se tu. Na tretman se ide onda praktički odmah ako se želi i nije tu problem s tim. Čudovito, odlično. Želimo vam veliko uspešnega dela. Hvala, da ste prišli tudi v Ljubljano, kot večkrat slišimo od vas. Ja bih volio da se zahvale ovi kojima smo zahvali, da oni budu zahvalni što smo mi tu. Seveda, to je pa tisto, kar si pa želi vsak zdravnik, vsak terapevt, da so potem seveda rezultati. Kaj pa vi naredite za svojo hrbtenico? Še kakšen namig za konec? Ja bih rekao, ali ne znam je li za emisiju, ali to je najbolja vježba, znate, za hrbtenicu. Ne opterećujete ju i tako, ali ne znam je li za emisiju. Naj si vsak razloži po svoje. Skratka, zaključiva z besedo. Zaključi, koje su to vježbe. Drži. Hvala lepa vam za obisk v našem studiu. Veliko sreče pri vašem delu in seveda sreče in veselih trenutkov, dobrih rezultatov vašim pacientom. Drage gledalke in gledalci, kot smo slišali, velikokrat, čeprav morda tega nismo vajeni, pa vendarle lahko pomaga tudi drugo mnenje. Srečno. Ampak usporedno s tem
in morda prav povezano s tem, deluje pa tudi na ženske, ne samo v smislu večjega libida, ampak v smislu Plodnosti? plodnosti. A.